Madunyiswe uJesu Kristo. Thandwa zami, namhlanje ngifisa sibuke incwadi zibe mbili. Eyokuqala uMateyu chapter 5 verses 1 to 3. Eyesibili bese kuba incwadi yokuqala uJohannes ayibhalayo sahluko sesithathu. Mhlawumbe indaba yokuqala engifisa ukuyibuka wathi uJesu ebuka isixuku wasidabukela wabe esekhuphukela entabeni. Yona nto engifisa ukuhlala kuyona ethi uJesu wabuka isixuku uthe angasibuka wasidabukela wabe sekhuphukela entabeni. Bamlandela abafundi bakhe maqedane wakhuluma nesixuku. Igama engihlala kulona, seeing the crowds, he went up the mountain. Khona umehluko wokubuka ngehlo lenyama nokubuka ngehlo likamoya. Khona umehluko wokunaka umuntu ubuke impilo yakhe ebese uyakhathazeka, ebese ufuna ukuyishintsha, ebese ufuna ibe ngcono. Daba ehleli kuyona ukuthi uNkulunkulu nomnako ngomuntu wakhe. uNkulunkulu uyakwazi ukumfuna umuntu wakhe, uNkulunkulu uyakwazi ukumnaka umuntu wakhe, uNkulunkulu uyakwazi ukuyikhandla ngomuntu wakhe, uNkulunkulu uyakwazi ukuthi sibanibani sekonakelephi. uNkulunkulu uyafuna ukuthi sibanibani kwenze njani. Yavuka mina lenkonzo Exodus chapter 3 verses 8. Uma uNkulunkulu eyenza imini eyobheka uAdam noEva uyobabuza ukuthi kusahamba kanjani. Mhlawumbe namhlanje uNkulunkulu uyasimemeza ngamagama, uyasibiza la sihleli khona, uyasibiza la silele khona, uyasibiza la silimele khona. Athi sibanibani sondela uzekhaya sihlale phansi sixoxe. Konzo yesibili kumina uthi uNkulunkulu esesibonile ebese khuphukela entabeni, kungathi kumina uyasibamba ngesandla, uyasidonsa athi asambeni mfana wami, athi ukwazi ukufela la. Yavuka kumina lenkonzo uNkulunkulu uphenduka abe isikhukhukazi esimajwele-jwele. Yavuka kumina lenkonzo uNkulunkulu uphenduka abe ile ndoda ethi wozani nihlale kumina, abe ilo mama athi yonke imcibisholo ningayishaya emhlane yami, athi solongeza abantwana bami bevikelekile. Yangimangaza indaba yokukhuphukela entabeni ngoba uNkulunkulu ubesithatha ngiyabejina, abanye uyabaxhaka, abanye uyababeletha, abanye uyabagonotha, abanye ubaqhuba phambili, kodwa okusalayo enhlizweni yami angeke ngizomshiya ngemuva. Ngibona uNkulunkulu esidonsa ngabanye ethi bafana bakithi, ethi bantwana bami, athi asambeni, athi akhona lana ekumele umphefumulo uphumele khona. Phuzu lami lesithathu athi bese fikile entabeni engcwele, ebese qala ekhuluma amagama awuhlabayo umphefumulo wami, awuphilisayo, athi bheka nibusisiwe.
ngibona uNkulunkulu esinikeza igama elisha athi ubusisiwe, athi isibusiso, athi intokozo yami, athi ukujabula kwami, athi uligugu lami, athi ulithemba lami, athi udondolo lami, athi ngizokwenza ngawe, athi ngizakulungisa ngawe. Ebese kuyavuka ubuntu bethu ukuthi mina Nkosi angiyena ubusisiwe, mina Nkosi angiyena usibusiso, kodwa mina Nkosi ngingolahliweyo. Ngoba umndeni engivela kuwona iwona utshelile ukuthi useless, iwona utshelile ukuthi ngiyifenya, iwona utshelile ukuthi angifani ngela lutho, iwona utshelile ukuthi ngisilima. Kodwa ngibona ethi bheka ngidala konke kube kusha, ethi bheka ngikwenza konke, anginejaba ukuthi sebetheni, anginejaba ukuthi sekwenzakaleni. Kodwa ngimbona uNkulunkulu ethi namhlanje athi ngikubiza ngegama elisha, athi wena ubusisiwe, athi wena ubusibusiso. Ngimbona uNkulunkulu eyobuka umndeni ovela kuwona athi ngizophilisa ngawe. Bese kuyavuka mina inkonzo eyenziwe uAbraham ngenye imini, uma uNkulunkulu eyoxoxela uAbraham ethi ngiyobulala iSodoma neGomora. Ebesethi uNkulunkulu kodwa Nkosi, bekunomhlobo wami lapha, bekunengane yomfowethu nomndeni wayo, kodwa Nkosi bewungeneli lomusa. Ebesethi uNkulunkulu uAbraham ufuna ngenze njani? Athi Nkosi makukhona aba-100 uyobasindisa. Athi yebo. Ngimbona uAbraham ebhagena noNkulunkulu enxusa enkosini. Athi Nkosi noma bawu-5, athi uNkulunkulu uyobasindisa. Ebese kuyavuka kumina ukuthi mhlawumbe umndeni wakini uzosizakala ngapha, mhlawumbe khona kade bashona bezama behluleka. Athi kodwa uNkulunkulu namhlanje ngawe sengizolungisa. Athi ngokuzama kwakho sengizolungisa. Athi ngenyembezi zakho sengizobaxolela, ngokubekezela kwakho sengizoyihlanza izulu zeminyaka. Phuzu lami lesine ngibuka incwadi yokuqala kaJohanesi. Athi uJohanesi, bukani uthando uNkulunkulu asithande ngalo ukuba sibizwe ngabantwana bakaNkulunkulu, sibe vele sibona. See the love that God has loved us with. Yangimangaza le nkonzo. Akuyona inkonzo yokuthi ngaze ngimthanda uNkulunkulu, kodwa inkonzo ukuthi wazi wamthanda uNkulunkulu. Ngacela. Ngaze ngahawukelwa ngilutho, ngaze ngahlengwa ngiyisoni, ngaze ngahlungwa phakathi kwabantu, baze babuza abanye abantu, kungani wena uhlukile kwabakini, kungani wena uhlukile emphakathini, kungani wena wenza izinto differently. Bese kuba khona inkonzo ethi ngafumana umusa. Ngiyangimbuka uNkulunkulu kwesinye isikhathi sonke sivele emndenini, imndeni ihlukile. Khona emndenini abantu abaziwayo vele banemali, vele bahlale endlini enkulu, vele baney'moto, vele bafundile, and everybody expects ukuthi bohlezi be-right, ney'ngane zabo ziyohlezi zi-right. Bese kuba khona isiyapho esinjengotshwala, kube khona isiyapho esingafundanga, kube khona isiyapho esingelutho. Bese sibuka uNkulunkulu ethathile ngelutho ayithintithe maqedana ihlanganise namaphuzu.
sekufana ngehlahla makubalwa izinto kuthiwa sifuna ukwakha indlu yakagogo sifuna ukuvusa umuzi kunemndeni abanye osibanibani abababizwa nanokubizwa emhlanganweni kuthiwa vele ngebalethela umthombo kodwa uNkulunkulu ngimbona ngokuqhubeka kwesikhathi ethi mina leli khaya liyovusa usibanibani ethanda lenkonzo uNkulunkulu azivusela yona kuJohannes uthi bukani uthando asithande ngalo bukani umusa asinikeze wona bukani uxolo asixolele ngalo bukani umnako asinikeze wona besingayifanelanga kodwa ngomusa sasesiyanikezwa khona umuntu ozofika kuwena athi lento ukuthi yenze bayiwatha yone yami alele befanele usibanibani makusonke siya usibanibani sithi akasenzele ayenze ingalungi bese sithi sesibazame bonke ayilunganga sesicela ukwenzela wena kumele ayenza yena besiyalunga bese ukudlana kaNkulunkulu kwaze kwahluka kunokudlana kwabantu bathi ubala kahle nje abantu lahlela bakhe seluphendule Puzulamile sinadeli ngithintayo athi vele singabantwana bakaNkulunkulu athi vele sasihlangiwe athi vele sasihawukele athi vele sasifumene umusa akusene njalo ukuthi bangibiza ngobani akusene njalo ukuthi bangithuka bathini akusene njalo ukuthi bazohlezi bathini ngathi kodwa sekubaluleke kakhulu thina uNkulunkulu ngami siphi isabela senginike sona yes bensejele yes benthukiwe yes bengisendwani yes bengisehluleki kodwa kusukela manje sengifumene umusa sukela manje sengibizwa ngenyitho ebese iqeda uJohannes athi siyofaniswa naye athi bonke abalelekelo themba athi bayihlambulula bona baze bahlambulule inhliziyo balekile mina lenkonzo yenhlambuluko Nkosi uzukwazi ngiphezulu lakho hlambulula umphefumulo wami ndodakazi yethu mfazi yethu bayihlelanthi sibuze sizifike esikhanyisele ngoyisele yodana nomoya oqoqileyo